لمالکا بچوکو ساده دا شرک پتریشی سالی بردام شر پاراستنا ناسنامه غریبی نشیاوان جه ره و ریشال نوان بکد جبرکو ره نوان جه دوراتی کورتر بون جه تاشکانده دل آسیاناوین دیوار بومه چیروکن و سادگیرنوه کده چه پرتو کانده نهاتین نویسین ده هر آخفتنه که داجی ناوه هولیر مهاباد دیار بکر و قامشلو دوباره دبید از جنو دیچین کردستان میشه کردستانی اف نفشه براوانی به ازبکی و روسی تاخبه بله دماد پرسی تو کی برسوا اکسر از کردم سالا چنده بود چکر بگلیا؟ 63 بگلیا. محمود رحمان محمود خزنیه بابوی دماد تمن 13 سالیه ده تیم و سوید به جمهابات بر خود ده چیا لیل شونا چکی پیاما ولاتی هلدگره Кази Мохаммад, он вступает в отряд Кази Мохаммада. Но отцу тогда было 13 лет. دما باب من پیوندی به هیزن قاضی محمد و دکه تمنوی تنه 13 سال بو جبر هنده چک ندانه لی جبر کو زمان کردی و فارسی و عربی دزانی جلو برگن عربی دکرن برخوا و لنافچه دگریا حتی کو بزانی چند هیزن چک دار و طوب لویری هنه کاری خواها بردوام کرد حتی سال 1945 و کتنا کمارا مهابات و بدار وکرنا قاضی محمد وی دمی مصطفی بارزانی گوتو بو کی آماده براوانی جه نیشتمان کردستان بکد وقت ودگرن باب من جوان یکم کسان بویا که آماده یا خو نشان دایا جبر که باب من شارزایا که باش لچیاچولن ایران و عراق و ترکیه هبو مصطفی بارزانی ارکی حوالگیری پیس پارد بو دست راست ملا مصطفی بو Кто-то сахар даст, кто-то хлеб даст. И он это все нес туда, в отряд. Havleri, İskanji, ama لطاخ اسکانی هول رج دایگ بونو لغریبی جیان هفجینی پیک اینانه اسکانا هولیر دلیوان لکردستان یو اوینا خواه بو هفدو ولات مزنتر کرن محمود لداویا سال 1962 لطاخ اسکان یا هول رج دایگ کاوز پکیو بابک مهاباتا روشالات کردستان جدایگ بویا که ونترین وینه پیشمرگه بناب رحمان محمود دما هاتنا بارزانی نمر بو روسیا و دم هفره وی بو نها سال 1961 بو اف وینه هاتیه گرتن که ونترین وینه کو بو محمود کره رحمان پیشمرگه مایه و کو پیک جه گرتیه نوتر کرنه بوی آوایی بو پیشمرگه رحمان محمود آخا خواج بیر نکریه هر دم جیهان لی تنگ دبه ببری خودانا وینه جوالات بهنا خوف رهدگه خجیجه لسال 1961 لطاخ اسکان یا هول ریج دای بویه که چا پیشمرگه بابکر محمد خلک گند حسنه دبرا بارسانه دیکاتا بابت اره هولیره اول دوسته همون سالا چنده بو؟ Peşmerge. 1956 Diana же bu, kızım bu. По воле судьбы мы попали в военное положение, когда было. سال 1964 دیکامم کشتیش بصره و گریا اودسا و پشتیوه بو موسکو پاشی بو تاشکند. سال 1972 بریار بو و گرین کردستانه. لیکه سوکارن ما دیکامم رازی کر بو که نچیده با. جبرکو گود بونه اگر و گری هفدونا بینه با. باب من 6 سالان لبندامه بو. بردام نامد ناو برامده هبون. ام دگل محمود پیک و مزم بوینه. لی اسکان حولیره و لتاشکند دیجی و حتی نها پیک و دجین. زور سپاس بو بارزانی و حکومت هرما کردستان و شوکر شیخ یزدین جبو هریکاری و پشتوانی آوان بومه ام سالونی وکل ورژیانه
هیچ تشتک جمکم نبو راستی مگلک خریبیان اجتماعی کری Только во сне я видела отца. Ну, он уже служил как разведчик. شاهدê nêzîkbûna pêşmergeyek ji serkirdeyekê mezin e. Heta dûmahîk rojên jiyana xwe parast û êmanetî bere baban kir. مکینا ردین چکرنه و پر چکرنه وقتی من ده ساویتیه هستا که تایبت بمون چه بو جبرکو به مکینه لروسیا پرچا پیروز و ردینا پیروز یا بارزانی نمر به هاتیه چکرن لسر دست پیشمرگی که هفره وی بو هفره بارزانی نمر بو روسیا بناوه رحمان محمود Așa, galek spas bute. Pe zahmet kişa, es spas yapta diken. Galek spas bute. Çîrokeka bêdûmahîk e ji dayikbûn li Kurdistanê, mezinbûn li dervey welat û xerîbbûn ji goristana pêşmergeyan. Li gel bêdengiya hemiyan, hewa jî di trombelê da giran û gerim bûye. Ji ber ku nebitinê çûna bû ser goristanê ye. Beref dîrokekê diçîn. Rêkeka asayî ye, belê bû wan rêka bîrhatinan e. Di her metreka rêkê da çîrokek bi bîr tê. ل روزا هفته تموز سال 1997 پاسکا مازن خولید داد و جان خوش دست دا. Ji nav otombêlê bû nav dîrokê, ev goristana Almazar e. Nêzîkî du demjimêran ji navenda Taşkan dê dor e. ji Kurdistanê bû navarasta Asya navarast. Çîroka Kurdên Uzbekistanê ye. Sabr û serkeftin. Ev wê çendê dîsan bûme piştrast diketin. Eger Kurd biçine nava biyabanê da jî. Dişên gulên spî biçînin û dubare avadan bikin. Lêre ew pêşmergeyên hevrên Mela Mustafa Barzanî bi xakê hatîne spardin yên neşyayî bi leşê xwe bigihîn nev Kurdistanê. Belê bi dil gihiştinê û navê xwe di dîrokê da tomar kirin. Сейчас благодаря Максуду Барзанину правительству Укмат. باز بو سروک مسعود بارزانی و حکومت ارما کردستان که اف گورستانه نوژن کرده. Çeker kirpiç. Fatîme ya temen heftê salî li bajarokê Almezarê. Dema guh lê dibe ji Kurdistanê hatine, biles li benda me xwe digihîne ser gorê bavê xwe. Bi xwe kiça pêşmerge Omer Hecî Salihê xelkê gundê şanedariyê devera Barzan e. Lêre hejêkirina welatî di dilê zarokên xwe da çandiye. Мой папа воевал до последнего за Курдистан. Babê min heta dûmahîk demên jiyana xwe ji bo parastina Kurdistanê şar kir. Ez bi tenê mame û hîç kesekê min nîne. Navê babê min Ömer Hacî Salih e. Dema Barzanî lêre bû, ew fêr dikirin waneyên partiyatiyê bû digotin. Когда Барзани здесь был, вот он их учил. Да, мама сам. Этот. Çîroka Kurdên Uzbekistanê nebitinê serhatiya koçberkirinê ye. Lê çîroka milletekî ye, giriya ye, sabir kêşa ye, xerîb bûye û çavên wan li ser vegera bû Kurdistanê ye. Квартира какой-то. Мой папа воевал до последнего за Курдистан.